Үтө күн болохтун, бүге үгеһе бери битин сагалыбыт, мусустар 15 күнэ бүтүн аандойдуга культура күннен болар, бүгүнгү бери битин культура күнүгер аныбыт. Түгеннен туһана бир идалаахтар битин кере эйгени сырдытаачыларга аналлах күмүтнен ити истин әгәрдә болохтун. Жан уха бүгүнгү берим ылжыттара, арас таамнаах күрәк кыйылаахтара, бәй күһүнен терилибит чеген фольклорный ансамбл болар. Усырын салаячы Ульяна Васильевна. Үтө күннен болохту. Же кепседиптин сагалыбыт, басыттан туран кылгастык бу ансамбл туһунан, ким көгүләһиннән, терилибиккетин кылгастык биһиги сурутаачылар бытыгар, агаачылар бытыгар кепсехит болары. Жерем ары үтө күн болохтун, ары бехелей хогус передача боларын курдук. Кыра шуткалах, юмардах, остук кепсехпын багарабын, потому что манна наха бехелей кырахасы бай, кыргыттардахпын, бир оллахпын. Бу именно ансамбл терияхпы тереди ханабакка жарын 90-19 сылыгар, 2 чыгылатыгар Октябрина Петрова Чагалханга, Георгий Слепцовка арай комус атылыха барды. Ол комус атылыха барарга була эрке комуһунан ду тала турарын комустаабыт, ону ты начуйду комустуун диебит. Ону ким öğreteri Ульяна Захарова, Ульяна Захаровна билебин ин диебит. Ол же киеһе 2 января Георгий Мехарияр. Түетчиғылаға арчы жетігер республиканскай бастакы конкурспун звуки хамуса ден тәриебин деті. Оны Уайда, өйін дейді. Били бихи брахынне ганы көсүс петақпы тұратта, били просто базовай өрі-өрі-тәрдідан. Демен бұл кыргыттар бар. Почти үксөлері бар етілер. Только оны болағына WhatsApp хитиминен қадары тұқтаты бұд, өйін давай тияға қолынан көрі қайын дем болла. Аны композиция бұл қомыс кейіне осынан туаға беті. Қадар әме ұры құрдық әме тематынан, қадар бәті кәлін қағалары беті. Оны арчы дейдер дейін, оны Лариса Осипованы осынан олық туқтан тұрамын аттықпын бағарабын. Бұл бейітча кемет тәрелергер Осипова Лариса нағалаған ұроллақ, потому что кені білен мен ұраттан тұспытым, білі бастан амаңнай кені ұңыр бұта бұл қомысқа өреттермеген. Оны болағынача оларчы жетігер тиемін хәтте дебет. Ды жақатақ қына бұты ден теманнан. Әчем, кырытық артысты ин түхе қайын дем болла. Бұл Ирина вообще артыстка. Ларисаны кейеті да бар бат. Чагарушы кыргыттары хеккен кейрағайд, аласка кейбіт күрдік болады. Оны, вай, Лариса дорогой, Ира дорогой, долгуямын ола отуй баттым. Ой, қомығын тұғын ихтері ден бейрі-бейрігер қомығын тұғыдар. Қай оны хачу етті? Қантан ұлын енді күрдік чәтені кәпсетелілер, онтан вай, бүгін манығы тұғытықтақпын ден бейремеше енік кыра диалог күрдік барар. Онтан бейі бола білі бес қабық кыргыттар. Ая бұл кыргыттар жүрулатан қомыстары жүгейін. Өйдігі тұтты бүгін өджітіға кәдер дейче. Тені қадары драматургиялан кейді бит, оны ол драматургиялан кейремет. Бүгін өджіттіргі қадықтығытықта әтібіте кыргыттар дейметче. Қадары білі күп, ол нұжы күп қылғас 3 минут әләқ туақ бұтын бәбіт тұрар әмелдетіге қадағары аямыд. Онна білі күталықтар, бақаларын дейбі күрді қамай бүтәхек бітігер білі күталықтар көті дейбі күрдікче енік боластарды бұд. Онтан бұллағына оқтя бұд, онна оқтячы бағалыста қал. Қадары туақ бар әті. Туары места қадары тіксе. Үнілі бәқ туағаты онна күртағыр жеті. Оны бұллағына арай кейхелік арай WhatsApp-ка Октябрина лауреаты 2 степени дипломна қарайттылар. Өсі баны құлақтар. Микрофон әтеді. Бастағы тұлақтар берістәқ. Оны әте культура өйренер студенткалар кәнелерден ол бейік кес болып бұд.
Ол онтон кын аттанаммытча барта те оннук же барта онтон буланы нар били күрәхтәһиләре конкурслары көрөр булалыбыт уже бәре били уже маннык мустан иннән репетиция бит имит уже элбән кирен барта онтон бу костюмнар бутын токуйдан кирен бар бутча хитинник колобур онтон бу Анна Николаевна Тулкапсия Оттон кене бала Ульяна Васильевна Захарова биги халаячы быгытнан биехага хүрдә халбага берде яқпын барам мен бу түгеннән тоханан кене аманай биллеритин көрәм биге кәлбепсе WhatsApp-ка биллери кәлбитән үле йолараммыт эти биргелелер коллегамнан Любовь Николаевна лын Мигель Любовь Николаевна манны кургык бар бит давай хомутка барыкка җекка ете Оно барыкпын хачы харбакпын да булар бардыбыт ден үтүрүянан мосостарыга келләхпедди. Кәлбиппет булар ислах иннах менна хага кәлбиттер йонаналагын. Онна де бары тимсәммет, онна де амына улянаны кәлбиптердә. Тох багай сәргех багай камсанылах багай Jenna халаячы курдук булатын. Командирская коласта. Кухан көрдө. Караган кеңде көрдө вообще булатын маны булган кала. Станция остакытын. Онны камындай билзиппи. Онтан салган же ол группа өтгөр бир жоннор келенлере билен маны группа болан таксынта онтан битне келеппетин кытары басыма мартага выступайды барагат кыттагатан да жому. Видом клипы болот. Онтан ханны Караманныгыттан кытыннарын уже оннук эйгеге кирен, бейен онтон үйренен, кыбыстыбат болан, оннук тухтан кирен бардак бидди, кыттан кирен бардак бидди. Онтон Ульяна Васильевна бейшуға хасыстыбатта кені қолбырам бейтин, хатан бияқа бербетин, атын жонларына ыңырттан бияқаға толыран берерсеп. Енеген ары болағына бияқаға ол Георгиев, Лепсов, Шағылхан кәлен уроктары бербіте, онна ол уроктарға хылжаммыт буатын амынай онна истейппеде бу наха виртуостук оңыллар бит мандык шөбаты қайыллар бит комосмандык шөйтістақ болар бит ден оғыбайдық та аталар болай виртуостар. Оны істен наха ордық таттырағын хәп. Онтан жабыры шөй қомғылық бұтын бағар бұппыт, бары үйренек бұтын бағар бұппыт, онтан Дегтяреваның аранағал бұта, Дегтярева кәләнеме бияқа ярхан халаячыта кәләнеме бейтин тоғын урбута бияқа кеті үсті кәлі халді бұта, онна кәлән әме сүбе ама берен бейтин опытыттан, бай опытыттан үлесті біте. Онтан болағына, оннық же халғы баран әсіп. Онтан кем келдеті, онтан Айтан Нұрсановқа үңірамыт әме ол, Айтан Нұрсановқа әме балача қасдағаны, хен ончыр оғылды бұд бұғылады. Онны үйренні бит, онтан аны тұран ол Нұрсанов көрін пікетті, аны бияқан хачугай куколка күрдік сақая. Нақсарабаны, ұлу нақсарап, үттін нақсарап, сиенін ағалан. Кені ұллан туаян, бейтіне қомығынан тоқтан, кені кергетен. Концерттар бүткерген кытты ханыңа. Бирет яқпын бағарабын, бұл қанық бағарар туаққа хем бір продюсерттер инден бағылар. Оны білі болағына артшы жетін хинен тәрілі біт ансамбл бұд бұл. Вообще паспорта ансамбл бұд. Оның бұл артшылар бұтығар Любовь Радиковнаға, Бачонина Валентина Ивановна Аллахан мақтал бұтын әмет ердектен бағарабын. Бігі артшы жетігер олық күннәқ бүт, жарықтанар. Онықтан бұл түбеннен түбен әтеқпен бағарабын бейеқа бұл ансамблға қомығы күтталтығын бағалақ жону особенно күстәған хаттары үңірек бұтын бағарабыд. Onun если тахтына бу билләрин. Беги бола онна манна этекпитин нада киммитин дархаммыты. Дархан отолуна тәбинде улан килеп дархан бихитне бу пандемия кемеге бакчы болатын ырыгы өретен солнай номердар hulтардыбыт. Тугунан онлайн клипка болонны вот касда клип болла. Аны клиптар бит. Комоспут неме месте багатыныла. Онно наха чугай оғылар өйтіндек бия олақ бұтығар Ульяна Васильевна бұлаталан ағалан осыны мақтал бұт руководитель бұтығар мұғыра қоқкені кериләқ тақсылақ аянныр бұтының не бітін бартын бұхарар. Плоть билеп бітін атылағар бұтын чадабай түргеннік да түргеннік
эти Санкт-Петербурга барар бутер буатын. Онны манна барыга бартыгар ханна даганы болун. Онтан кыра достижениялар дахпыт, onu Анна Даниловна кыраты кырдатыади. Биһиги бу тереллехпититтен улата манна ытыллар коракка ытыллар тох бар терехиннерге баратыгар кыттахатыбыт ол коддок туакка кырдякастар жээлеригер эсе эбени этенихиңере Реабилитационнайда, санаторийда, ыхтарга олох үрөһөжөн площадкаларына. Канна кыттың диллеринен кахандагана аккастабакка иннибитики барани хебит онна самый үддүк ситихибитинен болар биһиги бу робуна былырын туакка тулагыга бараммыт хотугу кустук диен андойдутага көрөккө кыттыбыппыт Александра Васильевна Салаяр онно биһиги 2 местенил буппыт жюрилар буллагына сетте андойду биристе бителлери онно кенелер онлайн олороннор жүлүллер онно биһиги 2 местениламмыт Санкт-Петербурга барар путевканы тутамыт тохто йөрүгүт муңурахмагата онно бары хаяндаганы тутуспутунан барабыт диэммит Ульяна Васильевна билет булаксыбыта он сетте боламмыт Оровна ымыйын он сетте күнүгер маттан көппүт. Эти чыгыланы тога нахай дүгүн дил болаха мен кара болум төрөбү күнэ. Төрөбү колон тутарга. Баскын колон тутарга. Онна Оровна ол көппүт көммөтүгер бола мен ушталлы хижабын аны энненеге көңгө көңүллөппүт мен директорум көңүллөбүт арай биги он сетте стила хасырда көтөн каалабыт онна манна моньяктылар оллары та камсык сагаламбыта. Ток бар терилте бар тасабыллыбыта он сетте стилага биги болду көтөн каалабыт. Тугу да билбеппит аннар такти беппит телефон бөгөтө директорум мери тейсекаламны эрийде оны ханна баргыны диете биги Санкт-Петербурга жахага жабытсеп, она манна келлебит дете очоны келлакына харазым яхария дете. Барыта сабылдан, осколалар сабылдан, барыта олгынан баран аннартак тийбиппит биддагана маскалар кайхугате. Ол тугунан хаңами. Онан хачыгайдык Куганы ыры ха. Оны биһиги театрга сыра тутабар буппут, балетка буппут, нахачыгай туакка спектакльга сыжыбыппыт Спартакка. Сеп биһиги боллагына бу ол онна тиеммит эме кисместенилдыбыт. Уанна туакка северный колорит ден эме анда дютага көрөккө бастакы местенилдыбыт, гран-при илдыбыт. Уанна Ульяна Васильевна бытын эме тугунан анал номинациянан наградалабыттара. Бу опсенан бу хыджыбыт күрәктәр битиктен бии үстә гран-при лыбыт. Хамы улахан гран-при бит булана былырын 9 мая Эмискова Билеровна ырыбыт үгенете буллади. Ол оннолар арамыкта эме WhatsApp ситемеди билигит. Ол оннолар арен ола каханды лаватак кыргыттар бары туактар Катюшаны ылат. Ол онна конкурс чалын ыламын гран-при бит эме ол онна бастыгы бастыгы гран-при алажы дип алажы төгүрүк алажы тура. 2 гран-при бит 9 мая били бессмертный полк денге бу маннаттан боларачылары тон херигеттон эхелер бит агалар бар дактара ди. Антон хамы улахан гран-при бит бола бу северный колорит туа болар. Эми кыттыбык бут онна барда бу онлайн. Онтон була бу өйүн 16 жылга бу быйылгы жылга бастакы очный конкурс болары турар. Театр эстрады. Ол онны булана комус тыына ден. Өрүмбе композиция бутун эми комус тыына ден аттатыбыт. 2 түймөктөн турар, бире сыйытарды, она на свободную тему икке. Ол онуттан передача бүтүтүгер көрдөрөкпүт. Онны булана тахамай главное бу бихим туохпутугар ансамбл бутугар бу кетен олорар таңаспыт, бачча красотабыт, барта бу бихиге истак далбарбыт Ирина Петровна Степанова, барта кени вудумката, кени тигейте, анон аяқтылыт, Ирина Петровна Верихайын. Тон үтөктехиннен күндү көрөчүлөр. Бу бихиге ансамбл бут терилдегеттен уже 2 аңарылы болла.
ол бу биреме тухары биге үс арас таңас костюм орунду бут. Бастыкы тохпут свободная тема дебе курдук билиңге сүйрән моданнан бох стилден такойда бут. Онту боллана по ходу дела биле тух таңас көстөрүнөн бүгүн магайынга көрбөппүнөн онун такойдан Елена Васильевнанын таңас булан бу мандык оңорок бут диен барбыт тең бу олар бу кудук тең болбатак бир таңастан бир могонна бир материалдан туга огунун быгылара бебитер хөптөх. Онун биле мандык омос көддөккө арахынай огунан бир болар бут биллер. Ол биллер туга буллана көксөбүтүгөр бир эмблемелер бит. Тең олон той бүтүн күн курдук карыскал. Ол оннугу буламмыт онтон мантан диеп коду токуйдан таккан. Наачыгай габилен таңас оннук ойулаган буламмыт барда төгөрүк карыскаллар олору кырыян улан барын көксөбүтү эмблема оступ. Оннук бир туга кыраттан тугар оңорон тахара. Бу таңас боллана Санкт-Петербурга барарыбыт, ол бастыкы улакана яммытыгар барарыбыт. Токуйдан мыта көрөргүл курдук бары арахынай комплекциялак, арахынай уңуртак, кемере угун, кемере кыра, кемере эмес деп. Отон мен каракпынын көрөр болдам деп. Ол жоннор бары бир болон көстөктактар, кемере улахан болон көстөктак, кемере кыра болон көстөктак, кемере угулчу нёлбайын ыран көстөктак деп. Токуйдан мен хына таңахан үлеләбитим хүлбетен таккахыл болду, элбагам самбыл таңахан тагындан битим. Элбак гран-при, элбак халаятчылар, үнкү халаятчылара, ыры халаятчылара, фольклор халаятчылары бары келен макталлар элбак, бәйәм диеға олоромбун, истен олоромбун, гран-при, костюм, кыйым, награда меме дебер тобус толуру. Оннук жекаратык эттекка, бәйбин арайын эттекка, ол оннук хылтан бу костюм тақсан бу маннык булачия, бутын токойдан, өңүн талбут туга ден, уратыта ден, тух благородный алмаз өңі, қар өңі, қар кылыбасен хатыр өңі, онна отон туға ден біле эпикадылы хамай туға ден біле хирей үрін көміс. Үрін көміс өңі, онын бұл үрін көміс өңінен бұл хақан ұрғыта бұл үрін көмісі өрі тұтар. Bu hamay bihir bihige toqput toqtem bolary ürün kömüs gerger olihin onna jörelem bu булачыны оңорон тахарбыппыт. Бу булачы булана халадай дем болбатак биле халадай стилигер ден приталиндай он иннегенен биле атын таңастары үрдүнен кетер биле уларыга улары токсор ден токкой билеген кастаганы вариант токойданан бир оголунна. Билеген ол тук нөмер таксарыттан иннегенен северный северный билеген тыннары тахарен эребит комуска онна тундра денераны ылдан уже клип огорон тахартыбыт олихин онно хеттерен хаңа таңас бу сөктүбехиннерен хаңа таңас эме котугулу тынна котугулу таңас оңголдан таңсыта. Аты ат сол төр киререп болак путан билер белән үксүгүн здоровье хасталыгы лигитте. Аты чеген денту, чеген чебдик, чеген суддин ден кантан эскерди. Бу бастакы чегемиттен ол этпитим ди Лариса Осипова мен подругам мен бастан ыңырбута WhatsApp нөмер туакта жоннор хомуску берен ихтерин ба. Оны кене туактарын клубтарын аты чеген эте. Кинер били жарыктанар эте. Жарыктанар эте чеген эте. Оны нар чеген тыл вообще чегенге көсөбү, чегенге келеби деп курду. Оны хатары чеген калан кал. Ансамбль бутер оны иңен кал. Өлүгүн билген ансамбль бутун чегентен атыннык Атау бітті. Алыс жегей антон чеген ансамбльга аттан үрдіктен үрдік өсі сетихилері бағарабын, үйіне тұрын, сайда тұрын, антон білеген бігеге чеген ансамбль тұлырутугар омыз тына ден аттақ, хабыз саңа композицияны істеген.